Jekahio in the house. Nodoa together the five kings when it comes to Mugithi. Jekahio, chairman, how are you doing? I'm doing well. Yes. Handsome home and away. Handsome as I am feeling. The way the money comes where I go. I'll get it. Money loves me, money follows me, money comes where I am, money I go where it goes. Na yoga handsome home and away. Kwa hakiri. Lura ugate utuke handsome na kimanu goro wa besha. Besha nesione njega. No he mundu inira kiuga ni itumaga andu mamerane. Riu andu atumerane nawe ri. Na budigana nacio. Kabutiganite nacio. No guo. Muthenya umuthi ri ni twoka nigetha tukorwo twi between my interview. Yeah, he is himself. Oh. Muthenya wa muthi ndoka nigetha tukorwo tugitanira mugithi munene wa the kings. Yes. The five. Ndokebe githia ndo nigetha mamenye you're in the area. Ndamugeithia athikiriria na eroreri. Yes. Akikuyu vibes. Na ikondo follow ete. Yes. No ukorwo ni urariski. Kuringwo ni bunda handu ringa mundu rume agakira. Haha. Kigakora. O follow ikondo follow ete. Na ningeto Jekahio na nimucokageria ngatho muno. Ni gukorwo mu follow ete platforms ciakwa ciothe. Na Ngai wa muoyo murathime muongeretwo ana. 2025 ilagutwara atia? So far so good? So far so good. I am happy as a Kenyan. De mukenu. Tiono ha kidogo gwifuatafuatwo ni Subaru. Yore amurata wakwa riu no wega ukiuga. Ona ni ndimui koguo ni njui ria mundu ukoragwo haria mwena wa Thika na hulaga mbica wega. Wena akihura ngaga na he ungi muiretu murata wakwa. Yes. Mwene akinyitite. Wene muthigari yanyitite guo kiare tukihurwo mbica. Ungirora social media yakwa ni kuona. Yes, koguo mwaka uyu ni ngoretwo ngiona irathimo cia Jehova hana haria. Yes. Yes. Mundu witwa Jekahio comedy hena kindu watwirire last year. Ukiuga mwaka uyu ni ukorwo gicokia series ciaku. So far so twetere kana is out. So far so good. The prototype is ready. And ladies and gentlemen, as Mali follows me, so you guys will follow me. Like the prototype ni twenayo, na twambitie process. Tugite ndo mo create like the way to short films. Yeah, kakitu kazuri ka 5 minutes, 6 minutes and we have started the journey. Yes. Akigwa wegodo huja subscribe pale kwenye YouTube. Igira munoro wa YouTube ya Jekahio nigetha kiria au kiria kiriko gikiuma uguo ukorwo wa mbere gutengurirwo. Exactly. Riu ri muthenya wa rucio mugithi na aini ni atano magwete. Wa mbere ni Samido. Wa kere Jose Gatutura. Wa gatatu ndariho ni athire kuria Germany na ndimuria akandehera muthugwiti etagwo Tony Young no ngwiciria ndari list ni hena mundu gwetwo Eddie Gathenge. He mundu ungi ugwetwo Muigai wa Njoroge na wa muico agetwo ndagweta Samido ndagweta mundu gwetwo Gatutura no egotigetie. Lucio andu acio ni atano one stage five kings. Hani hodeda ukuria haria ho among acio atano wagweta ri ni mugithi wa wendete makiria. Ni gutire rwimbo itathikagiriria ni by the way ni ndi wa kanitha na ni nyendete mugithi tondu gutire mugithi uruma naguo gutire as long as the song is making good sense to me. I have to listen to it. Gutire moini itathikagiriria rwimbo rwake acio the Melistine yo including Muigai wa Njoroge, all those I listen to their music. Na aige kwanja ata Muigai wa Njoroge tuthikiririe nyimbo ciao kuma ria twaciarirwo. No njire kumenya expectation yaku rucio ri ni riko thini wa concert ni ya the big five. I expect to have fun, go dance, and I expect ona gukiona agikuyu makinyitirira njata ici cigwitwo the big five. Haha on stage I am happy as a Gikuyu kuona ni turakinyukia makinya mariamo. Yeah? Kunyitirira iheo na kunyitirira kioneki kia wasanii. Yes. Tore o guku hindi ya Wima Fest na kwina Wima Fest 2 thini wa comedy no agiwa uhoro wa andu kunyitanira thini wa comedy ya Mugikuyu ri niki ura feel muthenya umwe Jekahio ngigukira uguo ni watu surprise na event yemwe. Niĩ ndĩna kĩoneki kĩu na ndikwenda kũgwetanĩrĩ. Wa mbere nĩ gũcokeria ngatho mũndũ gwĩtwo Ngoni wa Thũita nĩ gũkorwo nĩ ekire Wima Fest 1 mena mũndũ gwĩtwo Gathaia Dennis na Wima Fest 2 loading actually first match
And either one editor, the chairman will be on stage. So it's something that is motivating me also to do something. Na tumacokerie ngatho tondu ni mambitie gathabari kau mbere itu na no maracokia maitho na thutha gutuona na gutucuthiriria makona this can do something, huyu pia anaweza shikilia hapa, tukamacokeria ngatho muno. Thiini wa comedy ni tuonete kwina njata nyingi muno cirariruka uguo. Thiini wa comedy yaku ni tuonete ni ula act na andu angi aria tuga at supportive group, mundu ndu witwo Darasara nake na supportive group. Thiini wa comedy ya Mugikuyu ri and the young people niki mula feel kingicenjio comedy no ithi to the next level? Wa mbere kiria kingicenjio muno ni muonere, the perspective of comedy. It is not a competition, it is something that we are doing to change the art. And actually it is not about creating, it is also about art. Art is nice, art involves kunyitanira, art involves maundu maingi to the act of following kana viewership ni hakoragwo na maundu maingi muno thiini wa art. So in terms of kunyitanirira twita comedians, that is what needs to be. For now tutingiuga ati hena group toria tuona mugithi ni urekwo ringi he mundu ureka mugithi na andu othe a mugithi ni mathie kugo perform, so tutikinyete hau, of which I believe before the end of this year tutokorwo ho. Iyo no kindu ingiuga to all the comedians out there, creatives, no wega mugakona na urumwe mugathi handu mukaria kanyama mugakorwo mugiciria mukona what can we do different na generation ile yari ho. Ino ko gicokiria andu ngatho makunyitite baru makiria magu support magwe kuare magwe kuare makunyitite migwate ndogiuga baru ndogiuga baru man gugete baru gugete na kugate rere ara makunyitite migwate cokeria macambikia ku ngatho msanii wa majuu ndiari kaneta gwate ekago eta gwate ukona show wiho na ne ahujagia muno etago twandike comment section indekago eta gwate mundu ne yana motivation talks na ne show yake majuu urekago mutungu we aige ni dame ni Steve Harvey no ekago so kana kumucokeria ngatho inyuothe munyitiriire kioneki kia Kahiu content na njokerie ona kameme kayo ka muingi ngatho ukorwo ni manjita haria nganyitirira Bishop riria atari kuo Gatonyo wa Mbugua, mundu gwitwo Baby Top, mundu gwitwo Chef Gathemba, Gathaiya Dennis, mundu gwitwo Ngoni wa Thuita, mundu gwitwo Man Simon Akata. Producers all their shows yothe matongoretio ni wa Gatoto, content lead acio the na producer Paul macokagiria ngatho muno no nyitiriri wothe wa Media Max. So ngamucokeria ngatho muno inyuothe my fans for making it happen. Wakorwo na mundu witwo Kahiu konjeka video na gutire mundu wiroragira, I could not have that momentum and that motivation. God bless you and keep doing what you do to support us. Na no akigo muthenya wa rucio tuyo mwena wa Shaki Gardens ha mwena wa Kibo na nitoge celebrate concert ya the Big Five kana the Kings when it comes to Mugithi. Mundu gwitwo Josega Tutura, mundu gwitwo Samido, mundu gwitwo Ithaka, mundu gwitwo Gathenge na mundu gwitwo Kigutha. Kogo ni mako mari on stage, one stage, Five Kings. We ure wendete ukanigetha ukorwo ukimu-celebrate. Ndenda wete andu aya umeremoke rucio. Muthenya wa rucio mugoka kwa wingi kuingira ntongemera regular ni 1,000, VIP ni 2,000 peke yake. Nyinga korwo ha VIP koguo gikorwo ni waikorwo na kindu ngira tunyuanire, especially kiogati, especially ke juice gisoda giki nene kimadiamba ni ukangoro haha inyuothe mwe karibu na Ngai amwe murathime of you. Na riu tutanarikia no nyende kumwira muthuri uri atuitwo brand influencer wa Kinyuthi Kiharo Iru mama vutire muthenya uyu ungi
no utige kindu kiuru ta kuheo wira tondu no nginya athie mundu enjwo no nginya taru nie ri nie nende Kenya thikiria thiaga ngenjwo na ndirihaga no ngomata na koguo no wega riri mahe wira ingihota kumarutira wa mbere ni makuhe wira wa kiria dreadlocks yes ni njui murata wakwa hare kaha west ni ngoria nake wega we ndiä kana nä twätagwo tå kå nä tå koma nä agåthondeka wega tå koma nangä remwe gwä ka retouch mahinda mega thengia må no etagwo Njĩkahie må subscribe thĩinĩ wa YouTube mwena wa Facebook and TikTok mu follow nä njamba twendete må no Mr Chairman na twakiuma rũciũ ndaci tå hunjĩria Sunday gĩtå karenjwo wa mbũgũ twĩ mwena wa Shaki Gardens.